voilà njoko o fog Sénégal njoko o fog gila sax njoko itam o fog internet ke na muda ina site internet yun fa Coox Production TV te fodna camera fe o pog no Elhadji Sene fog no micro le comme no i mbi'an nuun lay tan rek émission Njom Ñaal a dako num toxid parcours fe fi'na les anciens gloires waaye xaye koy étude spéciale un grand champion oxa andoona yee Njom a layange wax dëgg yàlla a qeñangu jege race jege ethnie jege Sénégal jege kam Europe o nu layna i Njom rek e yifa ret no ten te ref an le grand champion Yakhya Diop Yékini ani ngaru meen association Njom Ñaal i yoon fi andoona ten les anciens gloires o ɗeetna cimme ko ande xaye i Njom a ɓaata gar na place um i Njom a ɓaata bug numten no place um kon o fog internet ke ta mbamir inchallahu rabbi ke ɓisiidna in ke taxna i ngar fo xe taxna i ngar inchallah i mbadanga kam fogaam yaar roog fi'anga inchallahu rabbi no kattan no Yàlla subhanahu wa taala e xan i nga ke andoona yee wala xan nan ke andoona yee o ten to i ngar meeke kon ne i mbika rek coor i mbaas fo fog ole ndokam saal fe inchallahu rabbi commence ke andoona yee ten ref waxtaan le joka njal yaakaar fop moƴa ɓaat yit oxe andoona yee ten taxu boy inoox te ref Yakhya Diop Yékini fi'aame laya fa lay fe a faga ndax ke taxna lay me a faga na monde fe oxa layka a Yakhya layka Sénégal to yifum refee na Yakhya na walu sport fi'aame jegeer kon nak i moofanga e te ref o ndeɓ in a ref o ndokoor in a ref xarit in a ref nawle in te ref Njom Ñaal ne andoona yee ten adna fop a loola ne i mbitan refee i mbokatin ka fog teen ino mbaas déplacement in ta ngarit ɗeetiidin d'abord ka i ngidim gan xeƴa saate fe a fiiqa lool ndaa koy ale fo neewaña koy a kida ɗuumel te xaj soxla'um a xaj fop a recevoir a in meeke vraiment i njegee dara ka i leen refangiran ngidmin to yaakarin ndax itam yooweer weeke inoot saate ka weeke inoot Dakar a ngaj soxla den fop maaga itam xan gidma nuun parce que itam saate fe fiiqa ndaa koy ke jarun rek jarun to foogaame i Njom xay we ndeena meeke fop oxa ñoweer na Njom foogaame refee ten moƴa ɓaatit oxe i soɓidna te ref Yakhya Diop Yékini kon nak i ngaranga bo meeke i layke dara refangeer a ngidmir to ngidmin ngidim yit gon Njom Ñaal association ngone e association we nak ke taxna ta inoox e in tanga bo mbamir xeƴa o xaay bo xoye ref ka i laya nda andame i layanga anda i layange anda nda lay itam a faaxa teen parce que xay kam Sénégal comme ne i laytan mu i ndetna oxa bug na Njom o yeng foogaame mayeer meen kon nak alas e kere na we andoona yee den i yoontu fop maxey gidma nuun to yaakaara nu moƴa ɓaatit e Yakhya Diop Yékini ken daal refu ke andoona yee e ten bugmo lay xaax e yaasam roog a fi ke moƴna in soɓanga kana malka in yaal oxe andu ke moƴna no kiin xeɗan roog a fi'an na in jërëngeen jëf to ino njegun te ref Yakhya oxe teeke miñaano mbug ndaa dogal fe na roog xosoga fad ke taxna i yoɗoox nak pour i numtiid Njom Ñaal to Njom tam nu tenu eena Yakhya no e monde entier i ndefanga xa ɓiy seereer nak njega Yakhya bete waago ci'a in bes feeke o gidma roog a ref simna yit i groupe le xa tomana président bo no xe moƴna neew we ngarna fi we ngareerna nuun we ngatna na saate fa nak in wo ngidma nuun to yaakaara nuun ndax o qooxoox maye daawna heure feeke to nu mbi'ida paax ino we ndefna Dakar nak alhamdulillah gidmaam fop simin fop bo i ndayaxa fop a ref qaaƴoor in a ref fop a ref yaakaar in e Njom Ñaal a inoox a njeg tookum cofel ndax keke moom foogaame maake ka lembe o kiin ne waaga no qol fañ ci laput i to foogaame Yakhya a nana yee ten waago qol le kon a waaganga qol le fañit ka na put ale i bo saax la gefa itamit maad oxa yegin i comme koy i mbadiida meeke xay o ngangaya na ngangaya yaal mbine yeg kire ndaa inanga yaal mbine yegin i Yakhya i mbaage mbi tig Njom ceereer to i ngaride bo meten ke taxna i ino itamit
ten def tig ka jofan na njom mbamir ndax ino ke mona meke op cosaan fo aada fu njom rek ɓellu in yaam mu ɗeetangaan ke grand lamine leyna ino nan saate fa heure feke a utalexo meen a saxadalexo meen fop oxo meen i waas kaaga fop garid meeke kon ande kaaga soxla yo i njoka njala Yaxya itamit parce que ten o daawle ten magneer a leyangangu ten a leyangene ten daawle magneer bo ga ano njom ten galas a fuudiran ka garid même pas 10 minutes sax te ret kon a moofanga ba waago xeƴana in no keke tamit i ngidman to sant an a paax i ken daal bugum o laya ful teen e joka fop a njal jega contentement ndax comme na den xooyaxama ka i mbaro nget fa Yaxya Diop ka njeg teen mbégte ndax andaam o ndik xe refna Yaxya Diop ndaa ga'angaan fat fop a lay daanaka foogaam mo nan saal ne meek oxa maaga xama refatee meen mi ref teen o maak i anda teer i njega teer pir o retanga andun i nga ate champion o retan a loog i nga ate champion o ret na def a Singale i nga ate champion to pourtant auparavant tom nu mbira sitoxitna rek a jega xa diidogena a jega xa no ogena i leye koy pourquoi ke i njeg na i ndamino bay in nam i mbika xa tax o yengole aussi conséquence ke maya kam fe problème ke maya kam fe il est association no koy fatim i démarche nda i soɓik ayu ando i mbara soɓa den xay koy yifagum xeno tef le grand champion le teneur waxe noonu i njomon la ange ne leytal ma ndiki wallahi azim wagiro ley njom to no iro Yaxya Diop Yekini Tor production njom ñaal e an soɓida Yaxya Diop Yekini kon awe soɓidna yo oxe soɓidena yo tout a njega joka njal i kam joka njal fen koy ke i mbagna mbi rek ten refu ye e ngeɗa roog te fiyana nuun jam a fiyana in jam ino fop boog a fiyano xe i soɓidna jam ne duuda ñaantuna ndiiki yakare jeg doole o nanga reta na saax taxar ke o adwaaga ten re taxar ka moƴna njigid took i o sutwa saax reta itamit taxar ke o falla kaage a ten re taxar ka moƴna njigid denu falla kaage ya o reta denu eetaage ya o gara na saax adna koy nene saxtu itamit tiga départ anga départ wala tiga commencer ange commencer awe mbinane comme taxar maak kaaga o eetaage ya o rokiida na saax a njega njeg kam wiin we o kiin fiyaniran a xooxum koy roog na fiyan i yaam roog oxe weesna ngi diye wel roog weesun ma lenga an teerna nena fu u wiin we ndege a njega wa saqna misal seeƴ a jega wa saqna misal o ngool a jega wa saqna misal xa qoor ken fop a re kam wiin we Yaxya koy ke te représenter na kam xeet seereer wala moƴa ɓaat kam njom ne andoona yee ten taxu bo awe inoona inooxiid lamit ka andu kiin a kuma représenter u teen a feeña feeñ fang i ne gara lamine a layatuna xatoor oxu ne'na njom Sénégal xay rek xan yiifof a ret no ten tig taxun Tor production njom ñaal koy ne nu layatuna ne ta sosootna ten refe njom a jega jeg ke na yaqooxa teen to o yengelule ten na yaqan a jeg ke te waajna teen wiin a mbokatoor a nge'e fata i yeɗoo teen pour tiyaaga a wat bo njom ñaal ne a namtooxiid a waagangee wat bete qac itamit i mbi' teen ke i mbaagna roog a fi' koy a ɗat nu ge'oona a jega we adootuna Alaaji Seenin Coorin duudiin nuno nde wiin feraan we teen gara Lamine Sali yin bo awe soɓidna nuun a soɓidka nuun comme ino weeke xay sant Yàlla koy gidma roog yaa wiin we ndetna bo a lembe ku o kiin a xenna ka njom wala ku o kiin a fi ka njom xay o fokatangee teen a Yaxya waxo fi'a erreur o fokatangaan teen itamit o jeg sens fogaam me fa lay fa yaa te weɗena groupe le fagun faak awe eetuna yoɗ kaaga cooxtum mandarga madame raññe'a teen wiin Babou Ñing Diofior Grand Lamine Sali feeke Babacar Sarr Bangaleer Alaaji Maseen feeke Adolinu Sump a waaga moƴ u mbeñ débat fa a koom bo i mbi'a dara wiin we i eet kaange awe i nge'ka tout koy i mbaage anda den xay nda awe i eet kaange daal o xaaga teen a fogu
kon refe hasard ngidma roog o Yaxya o gidimta roog tigaaga yaam diiro te jeg roog fu un a fiyangaan koy ne Doudou layitna ndiiki neen layitka rek ten refu ye refeere o fokatel teen foga fog teen kene mbugna ten refu ye ndamit a mbugu njom ñaal ne de mbugna ndamtel teen a mbugu kem te lay katan ndamit koy a meexa pasong nda koy pasong keni ndamit keni tout xay a mbuga mbug u dam teen liman ka ando ye dami meke fu meke nu ge ona neen waago damit association Thior production njom ñaal bo u jafule de inoona de mbad teen fa jam o taylel na fa lay ten roog fe taxna i nget meke ngeda a roog itam o kiino kiin me xetona bo fadiid meke fa cafa ke xadid ka itam xeɗan roog a dimle ong o fad fa jam to itam ke taxna i nget meke xeɗan ba i telo ngalator parce que o kiino naga maada to talkiro o kiino naga digel to fadkiro me digena yaa koy avant tout ke i mebeta xeɗan batara a yegal il a ciñ in kam in fop koy fa ciñ in we ngareerna xeɗan mebet fe yaal oxe yegale in fa jam a yegale angan ba lenga guutin roog ten jegu fop a waag fop na itam ku ga'oona no ɓay no kiin a ɓeerni tan i kaaf keke i nqooxna yaakaar in te ref ndiig ne no ɓay a ɓeertu a soog o peci na fel anga roog te deɓidin i ngiskin parce que roog jege ka waageerna na itam roog ku ga'oona rek no ɓay a ɓeerni tan te ɓeer no ɓay a soog o ɓet no ɓay i yaag koy ɗik nu adona a ñaaƴa xano lenga ado kenum o xurna meke fiya me jege xa ɓeereer na njom na itam a refanga jagle roog na war sak ke roog a cina doomu adama to i mbaño mbi kañaan Yaxya yo i ɗeet koy ke andoona yee ten mbiidu in meen i mbaas relation in fo ten i layanga i ndokanga relation fa rek i njemale émission ne jox ke mbamir Yaxya anda ka reer ma wo ten a anda ka te reerna fo lakas i ndoon kay ma ɓay i suur no ke andoona yee ken ndef kalma ñangaan fe te ref njom ne i mbika bo te numtiid ne faak parce que o tubaab oxe ke te waagitna in ten def culture dara mo'iran ku ga'oona depuis xa qiid njunni o fadanga archive ka de qiciidna layonge xoy ino nak kaag taxu i ñomtoxa ciñ cosaan ne ten o kiino maago na maak we mbaal teeg na saate den o fadanga ma a ñakama ino jeejere i ref na maak we nqoox teeg na jamane fa mberaan o fadanga saate ino ñakama kon njom ne sogo gar koy a ref ali kalaƴ fe tigaga nak ten i ñoxora pour te numtiid to i neew to ndoole mbaɗa wa nokita in a naax a naax ale ten ref xar ten refe association fe mbokatoona pour te ref njom ñaala mbokatoox anda wiin teemeed ba adoon a laye objectif fe ten refe njom ne te yengtel a maya may kana yaqwa ten took askan ke leeg-leeg a sarta ɗaka a mbuɓir leeg-leeg suq ɗika mbuɓir no maag ole leeg-leeg o xiɓi pisof maaga fuuda bo gar ka oog tel a ɓisel donc maak we mbuudeeg na njom ne waaga te ndaaw njom ne de ngalaat kaaga ɗeete njom ne jegata faay de mbug no o njeem pour den numtiid na refe ka de mbaag na sax na koy Sénégal ino njegun i ndefe wiin kata saax citoyen i ndef ndep da meek impôt ñowa o ñoow démocratie ku kiina andoona yee a mebetano jega droit fesalin to ko jeg ka ndam to ko ñak ka ndam kaaga taxu de jeg droit a laye i ndefe état fe na wiin état fe i ndef i njema nax njom ñaala numtiid na Sénégal ba ren den a laye i njega ten objectif Fimela Foundiougne décontacté a maire fa Fimela bo o deremu Marokana o xot ko table pour mois de décembre juumange layo bo pour te damta in i njeem njom ñaal maaga bo a waagangan sax te ñako jeg paas 1,5 million fo mo xa toka table pour njom a fi'el ma